Bonjour la famille, banduk no manyo so famille bota famille abaku bakongole. Jérémie comme la bisale la mogo comme sup ça va permut. Te ma Jérémie n'habite. Jérémie o efie ale ma bana. Jérémie ale ma bana la famille bota. Ale ma bana to ebie na belvi. Jérémie tika bisale la onojo ale ma bana la dernière minute. Jérémie ko changer so ba mille fois sika. Oyo cha mille fois ne koki même pas 100 dollars. Mille fois voilà, Jérémie minene na yo leti sitepe. Ogo ko doze meta mukete. Jérémie ba théâtre ne so sala kaya ba jeton. Jérémie ba théâtre no so go bote mutu jeton te o la biente. Jérémie ba théâtre na yo il faut ka o matsape tol na moto kent. Jérémie site fil ko garçon o. Garçon o azanga adresse. Garçon a telegani deng belga binisi ya kumi mutu na miso abatu. Der vi belvi ko fura isu mutu te. Seulement zamute ma wabe moko beto go zamute ma wabebo. Owo boto la papa ale na miso makasi na kimukolo la ndeka papa ale abadi na kimukolo as sesi na kimukolo. Sesi fi a baby ya baboti ba na sek Jérémie ko sa nene na feti ya papa ale. Papa ale la famille bota. Papa ale avia ya bel. Me yo oyo karate unko saraka minene. Fochika makambu oyo. Doze mwa mukea kliza nzambe. Webite nani kusalisaro. Birme o zam te mama be mukuko Jérémie. Jérémie na bayeyo. Jérémie na zoko désabonné ka lelo. Jérémie na mono utala mwa shuglo na onte. Po niveau comme tema be Jérémie na ona monate. Na zensi na papa le. Papa ale fo la misu na mwasi no u. Papa ale eba koza na bana mwasi no achiko na bana. Papa ale ovandi 3 ans la ki veve. Lelo lumo ki veve na yo. O komi marié. Ko bosa na bana te. Po sesi na zana. Amo ala fia matala na fia moko ya makambo ibele. Soko tiki. O fo misu tu.